Privatna fizikalna terapija Jelene Gojak u Dugoj Resi primjer je uspješne poduzetničke ideje, želje i motivacije za radom koje je preraslo u sjajno mjesto gdje se mogu pronaći profesionalni mladi ljudi koji vam garantiraju visoku kvalitetu usluge. Kao centar za zdravlje djeluje 8 godina, a osnivačica Jelena Gojak sa svojim timom stručnjaka kontinuirano ulaže u dodatne edukacije iz područja fizioterapije kao i u najsuvremeniju opremu. Cijeli proces počinje prvim pregledom i fizioterapijskom procjenom kako bi se program rehabilitacije prilagodio ovisno o bolesti i oštećenju te osobnim potrebama pacijenta. Vi ste prvi put danas kod mene. U prvom pregledu imat ćemo analizu mišićno-koštanog sustava plus ove bolove koje ste rekli da imate. Da boli kompletna noga, znači boli vas noga sa prednje strane, sa lateralne ili bočne strane i kompletno ide dolje do koščice. Znači to ćemo sve upisati u našu opću anamnezu. Znači to je jedna vaša anamneza koju vi meni sama svojim riječima laički kažete i ja to upišem u opću anamnezu, sve znači bolove koje vi imate. Nakon jedne opće anamneze idemo na specifičnu anamnezu, to su nam slikovne pretrage, znači bilo da ste mi donijeli neke papire, bilo magnetska rezonanca, CT, RTG, ili ako mi uopće nemate papire, nema problema. Kad napravimo kompletnu analizu mišićno-koštanog sustava, znači ne samo kuka koji vas boli, napravit ćemo analizu i vratne kralježnice, i torakalne, i lumbosakralne, i ramena ćemo pogledati jer ste mi tu dosta zaokružena i vjerojatno je problem sa disanjem, ali to ćemo sve napraviti u jednom pregledu. Pregled, evo da mi se ne bojite, pregled ne boli. Pregled ne boli. Možda jesu malo palpacije nekada neugodne, tamo na mjestima gdje su nam tvrdi mišići, kod palpacije, kod nekih pokreta, testiranje, možda nešto zaboli, ali nema uglavnom boli u pregledu. Nakon što odredimo pregled i vidimo šta nam je, ajmo reći, zaključano, gdje nam je neka kompresija ili živčana ili mišićna, gdje vidimo neke limitacije, ograničenja opsega pokreta, onda ćemo postaviti jednu dijagnozu i nakon što kompletno analiziram vaše tijelo, kada vidimo šta se to kroz godine rada kod vas zaključalo, mi smo svi rođeni da se krećemo, da budemo motorički aktivni, a ne da ovako sjedimo pred kompjuterom. Tako da nakon što završimo sa cijelim pregledom, ja stvaram samo za vas i pišem plan terapije. Znači ovaj plan terapije samo prema vašoj analizi mišićno-koštanog sustava, znači prema testiranju, prema ortopedskim testovima, fizioterapijskim testovima i onda krećemo sa terapijom. A u Centru zdravlja imaju elektromagnetoterapiju, terapijski ultrazvuk, terapiju laserom, terapiju hladnom kompresijom, elektroanalgetske procedure, endogenu terapiju ili tecar. Provode i terapiju udarnim valom koja pomaže kod niza stanja, a klinički je dokazana kao sigurna i efektivna. Osim toga nude medicinsku, sportsku, anticelulitnu, relaks te hot stone masažu. Djelatnici centra su educirani i za provođenje manualnih i specijalnih tehnika, a sve u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja svojih korisnika. Bilo da imate sportsku ozljedu, povremenu bol ili oštru probadajuću akutnu bol, u privatnoj fizikalnoj terapiji Jelene Gojak pomoći će vam riješiti problem u rekordnom roku. Individualnom i ciljanom fizioterapijom rješavaju svaki problem vezan uz bilo koji simptom ili bolest lokomotornog sustava. I zato riješite se boli, uvjerite se u stručnost i rezervirajte termin u privatnoj fizikalnoj terapiji Jelene Gojak u Dugoj Resi. Garantiramo brz oporavak i povratak u svakidašnji život.